یم سات تو میت نیون دفن کرنے کرنگام کیوں مسلمانوں لڑ بل کیوں مسلمانوں ویر کیوں مسلمانوں تجوار کیوں مسلمانوں کنلن کیوں مسلمانوں فرموک یل تو یہ دفن کرنے یون قبر پیٹ بیزو قبر پیٹ کیا منگیو نشو پڑھن الہاکم التکاثر نشو پڑھن ویل لکل ہمدت اللمدہ نشو پڑھن والعصر ان الانسان لفی خسر نشو پڑھن علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل فرموک توی ٹھرزو قبر پیٹ انفرادی طور کرزو رب العالمین صبات قدمی ہن دعا دبزش چانے حکم ینوین مینس مالس مینس ماچ مینس امامس مینس مقتدیس مینس افسرس مینس بائیس مینس تاجرس ین چانے حکم زملق وین سوال و جواب کرن خاطر یمن ناو تیون حدیثن نکیر و منکر کیا وہ نکیرو تو انفرادی طور منگزی پنس ربس اللہم ثبت اقدامہو اللہم ثبت اقدامہا پروردگارہ یہ تھائزن ثابت قدم یہ تھی امس وین کرن کھڑا میں چکرمت روئی قبل یہ دفن میں چکرمت روئی قبل مول دفن موج دفن یار دفن امام دفن عرش والی الاسکرنی دفن اسکرزی منزل سہل تاسان عرش والیت جماعت اسکر جی سکرات الموت تی سہل تاسان قبر منزل تی سہل تاسان آمین یا رب العالمین فرموک یتی آئیمس نکیر منکری سوال کرن خاطر چشد کرمت روئی قبل دفن تم کرنس کھڑا ہم کرنس کھڑا نکیرو یلسا عاشق دومت مومن ایمان وول عمل وول فرموک یس عمل وول چھنیرن امس یل نکیر منکر شیون سوال کرن خاطر امس باسن آفتاب ہیوتن لوسن امس لگن فکر دپن میں چھ دیگر نماز پڑھنئی اللہ کس نماز پڑھنئی یا اس تمس فکر یم یہ تیس نماز یمن یہ تیس پڑھمت تمس یہ قبر گسن حاصل تمس یہ منزل گسن حاصل میں مسلمان بایا ہمیں کیا کریو سوال میں شو دیگر نماز پڑھنے قرآن چھوڑمت حافظو علی الصلاوات وصلاة المستاہم وقوموا للہ قانتین نمازن کریو حفاظت مگر کریو مزم نماز خاص حفاظت منظم نماز گئی دیگر نماز ساری نماز چھ فرض فرموک وقتش نماز چھ تختصرندو وقتش نماز چھ بندگی مگر بے وقت نماز چھ مزا وقت کھندو بے وقت نماز چھ شرمندگی ستوری واتی کنگام کی میانی مسلمان بایا اولاد کوڑ آسن نیچو آسی فرموی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن ینزن پانس کچور ستور انجن پانس مسلمان بایا لوگن پتکن شور مسلمان بایا دورن مسجد اندر اوڑ یوڑ مکر سروب کیا دیتنی اجازت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانو عدیدو میانو شفیقو میانو رفیقو یہ وین قبر اندر میچی دیگر نماز پڑھنئی اتنا سچ نماز پڑھنے کو سانی سوالن دن جواب اور صدی جواب گئی امسیم تر سوال کرن سے بیزی قبر بیٹھس بیٹھ کتس کالس بیک اثر چھو اثر گو عمل صحابہ اثر کیا گو اصول گشتاون یاد عمل صحابہ سے مسلمان تنقید کرت